Ni inkuru zigezweho kandi zikomeye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. None aha Vitali Kamere yasabye ko Rwanda na Uganda bafatirwa ibihano. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kandi gahenge ko guhagarika imirwano muri Kivu ya ruguru. Si ibyo gusa kandi ku rundi ruhande Perezida Joe Biden kuri iyi nshuro yongeye guhagarwa na COVID-19. Mwamaze kubyumva ko tugarutse mu nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi, twibanda cyane ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Kubana natwe biroroshe, no gukanda subscribe mugakora no kunzogera, tukabana amakuru akomeye tuba twabateguriye, tubahaye ikaze. Mu ruzinduko inteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagira muri Repubulika Demokarasi ya Congo, Perezida w'inteko nshinga amategeko muri Congo Vitali Kamere yavuze ko ibihugu by'u Rwanda na Uganda bikwiye gufatirwa ibihano ngo kubera ko ari byo bishigikiye umutwe wa M23. Aba badepite mu nteko nshinga amategeko ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba baragira uruzinduko muri DRC bagiye kureba ko ibibazo by'umutekano bimaze igihe mu burasirazuba bw'iki gihugu uko byifashe. Mu kiganiro Vitali Kamere yagiranye n'aba badepite mu nteko nshinga amategeko ba Amerika yababwiye ko amahoro n'umutekano bizagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo aruko ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda zivuye ku butaka bw'igihugu cyabo. Vitali Kamere kandi yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusaba akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi gufatira ibihano Rwanda na Uganda ngo kuko hari raporo nyinshi zagaragaje ko ibi bihugu bifite uruhare mu ntambara imaze igihe ibera mu ntara Kivu ya ruguru. Ibisubwa mbere ubutegetsi bwa Kinshasa bushinja u Rwanda ibirego nk'ibi by'ibinyoma byo gufasha umutwe wa M23 umaze igihe ushegeza ingabo z'iki gihugu cya Congo arizo FARDC. Gusa u Rwanda narwo ntirukaba rwarakomeje guhakana ibi binyoma. Ku rundi ruhande, nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje ko zitanze agahenge k'ibyumweru bibiri bivugwa ko kemejwe n'impande zombi zihanganye muri intambara mu burasirazuba bwa Congo, ariko bikanga bikaba iby'ubusa intambara igakomeza gufata indi ntera, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gutangaza ko zishimiye agahenge ko guhagarika intambara kongerewe kangana n'iminsi 15 hagati y'impande zihanganye mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Presidence ya Amerika iravuga ko iyi minsi 15 izarangira tariki 3 Kanama uyu mwaka mu rwego rwo gukomeza korohereza ibikorwa by'ubutabazi no gushakisha uburyo intambara hagati ya Leta ya Congo n'inyashyamba za M23 yahagarara. Mu itangazo USA yasohoye, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Matthew Miller yumvikanishije avuga ko Amerika yishimiye aka gahenge kandi gasaba abo bireba bose kubahiriza ihagarikwa ry'intambara muri iki gihe. Itangazo kandi rivuga ko Amerika igikomeje gukorana bya hafi na guverinoma z'ibihugu bya RDC n'u Rwanda na Angola mu rwego rwo gushakira ingufu za diplomasi zigamije gucubya amakimbirane hagati ya Kigali na Kinshasa biciye muri gahunda y'ibiganiro bya Nairobi ni Rwanda. Nkuko byari byatangajwe ku itariki enye Nyakanga, nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zatangaje ko ari agahenge mu rwego rwo gufasha abakora ibikorwa by'ubutabazi kwita ku banyekongo bavanwe mu byabo n'imirwano. Icyakora aka gahenge karanzwe no kwitana ba mwana hagati y'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Congo na M23 kuko buri ruhande rwashinjije urundi ubushotoranyi no kurenga ku gahenge. Amakuru ava ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Congo yemeza ko muri kiriya gihe cy'agahenge hari imirwano yasakiranyije impande zombi yasize imidugudu yo muri teritwari ya Masisi nyeshyamba za M23 zihigaruriye. Hashize imyaka irenga 2 Leta ya Congo ihanganye n'inyashyamba za M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Congo. Gusa umuryango w'abibumbye n'ibihugu by'Uburayi na Amerika bikomeze gushinja u Rwanda gushyigikira inyashyamba za M23 mu gutanga intwaro n'abasirikare, ariko inshuro nyinshi u Rwanda rwamaganira kure ayo makuru ruvuga ko ari ibinyoma. Nanone kandi mu itangazo ryatanzwe n'umunyamabanga w'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika White House avuga ko umukuru w'igihugu Joe Biden yanduye COVID-19 bikaba ari ku inshuro ya gatatu. Deni w'imyaka 83 yapimwe COVID-19 kuri uyu wa gatatu tariki 17 Nyakanga ubwo yaragiye mu bikorwa byo kwiyamamaza i Las Vegas. Umuganga ukurikirana umukuru w'igihugu Kevin O'Connor yavuze ko Biden yerekanye ibimenyetso byo kudahumeka neza, ibicurane n'inkorora nyuma akaza gusangwamo COVID-19. Ibyo byateye Perezida Joe Biden kutavuga imbwirwaruhame yari yateguye. Ibyo bikorwa kandi bikaba bihesha abari bamaze iminsi bamusaba guhagarika kuyobora urwitwazo. Gusa abanyapolitika batandukanye bakomeje kumusaba kuva mu guhatanira indi manda, harimo umuyobozi w'inteko nshinga amategeko ya California uvuga ko ibyabaye kuri Perezida Joe Biden byamuteye kumukemanga ko yaba afite ubushobozi bwo guhangana na Donald Trump. Nanone kandi ku rundi ruhande umutekano warushijeho kuzamba mu bice biherereye Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru.
Ni mu gihe kandi imfungwa zibarirwa mu ijana zaturutse gereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ku rundi ruhande imyigaragambyo yongeye gukara mu gihugu cya Kenya, barasaba Perezida William Ruto kwegura hakiri kare. Mwamaze kubyumva ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi, twibanda cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Turabatumiye muze mubane natwe dusesengurana aya makuru, mukanda subscribe n'ukora buto mutuku, mugakora no kunzogera, tukabana amakuru atandukanye tuba twabateguriye. Mbahaye ikaze. Umutekano ukomeje kuzamba mu bice biherereye Igoma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nuko amakuru akomeje kuva muri kara gace akomeje kubyemeza, abantu benshi bakomeje kwasiga ubuzima, abandi bagakomereka bikabije. Bikaba bikomeje kwibanda mu duce dutandukanye, urugero nk'agace ka Katunguru ho muri Kinigi muri teritwari ya Nyiragongo bifatanya n'umujyi wa Goma uzwi nk'umurwa mukuru w'iyi ntara ya Kivu ya ruguru. Nkuko byemejwe n'umuyobozi mukuru wa societe civile ya Kinigi, yemeje ko mu masaha ya nimugoroba umutekano muke uri kwibanda mu gace kabo ka Kinigi, abaturage bakasiga ubuzima, abandi bakabasiga ari intere, bakaba bamenye ko bikorwa n'abantu baje bitwaje intwaro. Akomeza avuga ko abakoze ayo mabi kugeza ubu bataramenyekana, ariko ko bari bambaye imyenda y'igisirikare cya FRDC kandi ko barimo bavuga ururimi rw'iringara. Yanavuze kandi ko ubu bugizi bwa nabi buhoraho, ko ndetse mu ijoro ryo kuwa mbere buca ari kuwa kabiri muri ibyo bice harashwe amasasu, ariko biza kurangira abaturage bibwa ibintu byabo. Ubu bwicanyi bukomeje gukorerwa abasivile bwatumye abaturage baturiye muri ibyo bice bazindukira mu myigaragambyo, aho aba baturage bafunze umuhanda bakoresheje amabuye, bagafata amabuye bakayarambika hagati mu muhanda ku buryo nta modoka n'imwe yemerewe kuhatambuka. Gusa abapolisi bagerageje guhashya iyo myigaragambyo, ariko biranga bibabera ibamba. Abari muri iyi myigaragambyo basaba leta ya Kinshasa kubashakira umutekano kandi bagashinja wazarendo kuba ari bo ba nyirabayazana w'ubwicanyi bukorerwa abasivile. Ni mu gihe kandi imfungwa zibarirwa mu ijana zaturetse gereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri iki cyumweru, aho abagororwa 85 baturutse gereza nkuru ya Manono ihereye mu ntara ya Tanganyika mu gihugu cya DRC nyuma y'ukwezi kumwe izindi mfungwa 20 zitorotse. Aya makuru yemejwe n'umuyobozi w'agateganyo wa teritwari ya Manono, Bwana Yeruye Mwamba, uvuga ko gutoroka kwabaye hagana saa 2:05 z'ijoro. Yagize ati, dukurikije amakuru twakiriye hari ikibazo cy'abantu 85 bahunze, ahagana mu masaa 2:05 z'ijoro nibwo habaye gutoroka. Izi mfungwa mu gutoroka ngo zacukuye umwobo ndetse n'iy'uruzitiro kugeza aho uburyo zifuzaga bubonetse, maze zose ziratoroka. Ibyo byabaye mu gihe kandi kuwa gatatu 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 izindi mfungwa 20 zarimo abasivile n'abasirikare zatorotse muri iyi gereza nkuru ya Manono, kandi nyuma yo gutoroka nta zindi nkurikizi. Sibyo gusa kandi kuko no ku butaka bwa Kenya imyigaragambyo yongeye kubura muri Kenya basaba Perezida William Ruto kwegura hakiri kare. Ibi byabaye ku munsi w'ejo tariki 16 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024, urubyiruko rw'abanyakenya rwongeye gukora imyigaragambyo ikomeye basaba Perezida w'iki gihugu kwegura na guverinoma ye yose. Ibyumweru 2 byari bishize imyigaragambyo itongeye kuba nyuma y'uko Perezida William Ruto yari yirukanye abaminisitiri bose mu rwego rwo kwerekana ko yumvise amajwi y'urubyiruko. Gusa ibi byari ukwibeshya kuko imyigaragambyo yongeye gukara. Nkuko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, byavuze ko kuri uyu wa kabiri abantu baraye mu mihanda basaba ko umukuru w'igihugu cyabo atirukana abaminisitiri gusa, ahubwo yirukana na guverineri ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze, ahanini abashinjwa kurya ruswa. Perezida wa Kenya kandi arasabwa kwegura ku giti cye kuko nawe anengwa uburyo yakoresheje mu gukemura ibibazo biri mu gihugu, bityo ingaruka zikaba zitagomba kugera ku bandi zimusize. Ariko William Ruto yavuze ko yiteguye gukomeza kuganira n'urubyiruko nubwo rukomeje kumusaba byinshi, harimo no kugomba kuvugurura amavugurura azatuma Kenya yishyura imyenda ifite, ikabikora itongeye imisoro ituruka imbere mu gihugu kandi itanagujije indi myenda mu mahanga. Reuters yakomeje ivuga ko igipolisi cya Kenya cyagerageje guhoshya iyo myigaragambyo gikoresheje kurasa ibyuka biryana mu maso. Iyi myigaragambyo ikomeje kuba muri iki gihugu cya Kenya imaze kugwamo abantu babarirwa muri 40 ndetse barenga, nk'uko bikomeje gutangazwa ku mbuga nkoranyambaga. Nanone kandi ku rundi ruhande, aho umutwe M23 ukomeje kwambura intwaro ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, zikaba ari intwaro zirimo imbunda zikanganye cyane. Ni mu gihe kandi intambara ikomeje kubica bigacika hagati y'umutwe wa M23 n'abarwana ku ruhande rwa leta ya RDC muri teritwari ya Rucuru.
Nanone ku rundi ruhande abaturage batuye Masisi mu gace ka Kababi baratabaza umutwe wa M23 ngo barenganure nyuma y'ubujura bakomeje gukorerwa na Wazalendo. Mwamaze kubyumva ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi, twibanda cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Twihuse cyane, reka dusesengurane izi nkuru zikomeye, ukande subscribe kuri buto mutugukore no kunzogera, tubane muri aya makuru akomeye tuba twabateguriye. Mbahaye ikaze. Umutwe wa M23 wambuye ingabo zirwanira ku ruhande rwa leta ya Kinshasa imbunda zirimo n'izikanganye. Ni ubutumwa bwagaragaye mu mashusho bwashizwe hagaragara ku mbuga nkoranyambaga bwerekana amafoto y'imbunda zikaze zafashwe n'abarwanye ba M23 aho bazambuye ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ntambara ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bw'iki gihugu.